Bane anya na sinyo kan la de show nye kenshin zunge masamba za hemendo vane a kane madido makwa wanu dido shazo wan wase fada tena asogo unalo nanse nkane manyala Ecclesia yangu pasen wae mimi uhumbanchi yo kadoshimo toron wando henavese nongo Kristo shawonchi na jiji ken doshimo wando waveshala ken yo wange bavinhiyo balun ken nyo shintane chi mbaken mlu Yesu Kristo hanma shimayo Kristo kamlu wakaron alo dido iji myom ken bibiro o kwa uhumban kwa orun Yesu yange o a Nikodemu lae aondo sota ni je na hana wana shima shayanti o na neu jijiyo na nakbega ba na nazwa umotoron do shima henwa ngane ase vahen iji kposo a do shima ndo avesega kamlu do shima ndo shintane jera kana se uma shikehen tioga aonde so hanma o wese injae urgenu sonse na ngugana ha kate uaso zende atsumbona makurave undovega neve hanma kwa usheshimave maherinave dido shikate sevegbendo mimi uyeme nyoron sheyara yange yemamba Israel ken Babylon teraluhen tavega makena peveza lula yeren ave shenja gachi aondo nenga chanvela mazumu ava vetsakera anyom akunde tagbeyo atindi veo yima onelu osari sutolu pesha ai tindi umhidu mba Israel kentave se umachechi kwa kapese duwe ken yote wase kera zumu ba mare asif adama nifia ve kwa bojera se lo agbendo hidenga zanza ondo vatindi wana umtswe vahide avese ken yaute shatsanana kwaku mamo na shinkura kwa orun shohwa unyiane Paulo pase wae mbavende jiji ken Yesu ma ve hingimba hene na chiyo ve ahide ken yaute kiladi nekba se nemsen se te awase sha sorobo ase atese se gbenda she kiavi trankonu Yesu ken shio mzunguna mashi se sone shamdo wa sorobo se pinene iywa imhono makoron henwa ngbana ese babianave ibianave kishima ibianave sheyo senanenve bam koso ese mbarakpa senanenve akase kwa seluemi ma veve luemi garakpa se hide yuro ese jime se nyo kenum luve ma se waseve akase luemi ma veve fetio lunemi gara sha ese kwa se zwa diako etato ne kena tsana yana to wase Yesu Kristo se pinenense
Gela di neonda kusum kane na kene smaise. Ma wasu so seuse sha sekpa sekumo rumba ena kenji jingia. Ngula kane madido makwao. Wanu dido. Henzo wan wase Fr.Terna Asogo. Onda wasese. Masizanen hemenu wele. Manu embe. Ivelem. Manu yuamba ondo hinato wase ha mashi. La de do sa sheokene. TivCatholicLink internet link.